Saya ketujuh paling nyungan mangan loro tok. Tapi ngajak ngambil duit nang loro. Apa? Ngajak nyate ya. Tak suwite wong loro. Hah? Tak 3.000. Lah udah pacar ora iki? Pacar entek 4 apa 5. Tok. Entek akeh. Sate apa kambing ya? Nek tempat riyen iki kan. Ini kira nyate. Ini nyate nih kan berarti ana panggangannya kae. Mam lagi. Mana ana dagingnya? Saya ana dagingnya. Ya, tak itu. Mau lah gue kok turun sih. Kasno kan nang bobo kasno lah belum. Sotek iku nyate. Nyate. Apa nama punya lo? Si Ratu Enam sih, dia gede Ratu Enam. Sama sih. Masa ku orang aku. 1 second. Iya. Bukan 10 second. Iya mau mandi. Iya, sekarang mandi nggak usah lewat artis ya. Macam hampir itu harus artis tuh orang awal itu capek. Tapi mulutnya pinter juga. Dilawe kerupuk. Yang di sini non video dok, masuk dok. Anak kandang gede. Iki sayang doyan nih. Baju ora gelem. Cicip gitu pak, satu sisi gitu. Lelek wae. Nek rawe lah yo ora gelem matian.